kanga ye kata de music domon tai do pinake ngai ru nga no tai kanga tomor ba ka ru nga tere pada anu mon ban kala tang kan dai si tere ru ya to ba ono wo kita ba wo o ye kanga ya mona meru tanan kan kono ko de sita kan kono ko ngai meu ye ando ide ande ki kunya ba ye kata ba ye ru ya ke sabo nga de besi koro yo nga stebo me tia benui de dire ki ngo de mai de gris mes ba nga kona Unang orai gimana mak ngai tang do ki tang po ka gitu iru pana ya ne dari nga takara ngai na ke ya dia ngai kan iru nda yu ngai ko na naran ba ngai tiri tan email Mauri ka karag na kundi podcast amta po ni kongora yon ayakaragi anakari na ko kiribes ni yatare na ikapansan katan na ko kiyay mayroon tuwe pa naspaya na ko ito po tunamata naro ay kakokoro ante tayo yu osrana ki irun tupa naman tuway inang kinagi na natari na etenini ya sa tuwain mamananga yon tiyon ng tubitipiki on data ki menusiran na natari na yu Sky tawad ba naman na natay yari ako na nanganira pa nakakongray reyay arona kimondin na ko anawagi inanon na natari na yu Kikime yongura pa yaya nakanwa ari nakano ko ibukim untukin the podcast ay Sky tawa Mary's Cafe ibukit na sponsor o katawrawan titapo ari arabia ke the podcast ayo era ba yemen da ako nga bunte sa nga bunte tera ito wa buena nga bunte te buena nga bunte puniro dita na ke merike nga ande beta ero ro tan ngaro suri ro ko gi gribe sige nga aran na ba nga tera nga mo na te buena ay sindo no tera yo nga bunte pa na diri ay tang ro ra tu buena diri ay ta ko wala sa kakasukan na diri na bayran ko na nga ya gira wanong ay no punano isa punari diri yo jeto yang ande ara no urmana ari yo ni meri gi ay no itira na nga siro ko may wape yang taro agi jadi kita na idun sinawari me unuto agi may anak agi kanga sekan de ano ko pen ruling ya tayo pa aro ko agi to iri kita na may idun na damarari makanga to era nga babagan na ron ta pa ko agi ay rara pa yang demon pa ikai bun kan sreginu ko ay to na ya tayo ki narun paname apuntin no ko repun paname senang ko to we apun no ko agi kanga Yan ang iconic di music ni Clives di kana yung temen dis na nuk ano atay panday antay panana ay yang nangkan di nge puni rom teram na megin kay aneron kinakim sa kisyon Clives me depends na nuk na to kukuri Pai pina nga busian di kanga tangan ni gawon pa sa banguri ayo nga busi kakay din to kukuri ay ngere ngairo kanga kana ora pa kukuri ay ngai ya kami nukuri manya na nukuri. Kapara. Bigi ngai kanga si korai kayo. Inga kana to kita ngro panara ito korakin. Sika kai tau ba ang ora na. Abu sumain naru na bayan mekin na pun kaini sinako nong ora ya. Ito kana iriyo na ko na bugin kanga tupakin na nun. Ayang ora na kakawon de tan ngai nakon panara de kanga suko na. Ngai ro sikata kakayangan. Nga siritan to kukuri naru na. Ngai ro yata tibat siminano na kanga si the music ang ate tiban kukuri isa na ta terari kita ragi na may romi ni tera na ka ko ngai ro ngai to amate kan kukuri ngai nga tiga kayangan de terari kukuri na de jani na terari era pa tanga tina may ko kana ta teraro no ragi na ria mi kora kita kunde to kora ka na bon i na ro i ka kai to na kon teraro may kukuri na ron na tay no era pa na ora pa nam kaya kan ki ang ganun kadi usire yung anin to ako nakairiran ako di puenan ge wari kunan tayo ako to sin kapara to tana terarun to am upbringing no nirigiri kinati arun di music ke ari to influence na music yang kai sa kinakuya yang kai kunan nang to am tera do yo na kanga buni ro isa gitarari kanga ye kata de music ay domon tai do pinake mga pun ni bay ka pun tagma kay tan ngara nakano ko na kamay ngira an kay ngira na non detay yake ngay ru nga no tay detay nga tumar ba ka ru nga tereri yung montang iki yung iki ngay ru ya te ba to ko ba nangin pada naman ban ka tan kan dai si tereri wala to te pa ono wo kita ba wo okay ngay sa ngay de bay ina no ya an man ngay ka te yo interest ya kata ya ina de best ko nang koroy mangai na de bay mon ko ne kanga ikai ta warun dong orana be
Pwede ka nga use din nga po nga use me. Nga irang kukurin ka nus pandang ora panan sa kanako panare na kanako. Ene no ko me tukuna no ko tera no ko de bida bosa me tere ang nga iro ka niyo. Use ko ako kara iram me timina nga ta ora no ko tere ba ko ngano no ba yite ba use ko ba men katang ngare. Iki muto to ar. Ako. Ere nga iro ka niyo ora. Garo ka to bunga yo ito ko ba. Ikate ne pen kan karo na pen. Na kan yesen karo ke to ke ba ada ko ana na ba antere use ding abong ari me. Use ni main to kuna de kita kuna na karo ni kide pe se ka sene nuti non ta chau wayo me kai kana kon karo kai. Nga sipai kamay nga dami dagi. Pero kan main ngay dami dami dari mama ino kon danan kadang ini kau ya de ngay. Ya mo na meron tanan kan kono ko resita kan kono ko ngay meu ye. Saro. Pero ko komandan kata dimi na yo ngay ru kunya. Ando ite andi kunya ba. Ye kate ba. Ye ru ya ke. Me inon tay no. Nga to pun nang roy me tara ngay ru. Sama pun ka ngan din na ko. Tawa bukin dari. Ta ko nungura ko pi nungura ko ma ka kaya patera na ko nan doana ki na ko amna me kin ko sen din na ko ya ako nang ko ko nang wosan on kanga yo kana buni yem ko na boy ki to kana ke samu ka den ko ba ngabun ta ba ya bu me iru irang ku uri nga sian do de mon po ya nga ya kata ya ba sikanga ikunia ke kunia Era aya. me si ta ba irang me na iri nga busto man ba no nga bung busi tangin tere ri wan ya irang ka kang iru wan de ako nang kira apun di tuku kure ki dara na tau ko kan non yam so ini nang kuno ko kamen yo ko yo ko na ki Nang ram karapam kaparawan sabo e bundine be samne ke to esan aw me panana de uso tire ki asa ka benus esa yo sa ko na sa yo ya ayan kamo de ta kana ita era ba era ba oh usre ke mi nang kan di ayan when did you first realize music was your calling? Yes. Naroon na rito kari kang ay ikete ba hirari. Naroon na lang ko ang ay. Ano kang ginaroon na gibe ako ng tetero bisin ako nang ano ikune ko mo. Okay. Ito ikune. Ede ano gi kang ay sa te ba sagri. Sa te ba sa mo na ni pueno ko men yakanta ni ngarakaro kang ana ko ire. Ona riri ki. Poko na makuri kai. Ana kang ore temende de tanako. Beiden ka waina me. Tuki na ki. Aire ki ngai rogi. Kate ni na nonde meru roge meru yare ka yo. Ngai ki kunia. Ayu ngai tuki na sina roko na pe. Ngan ki ya te ba. Ai de music nga to. Yo na pero kang sek de boya. Takari ka man ako. Kono ore de midyo ni. Ai. Nga sabo ngai ro nga de. Sabo nga de pesi koroyo nga sabo me chape nui. Ida de lagi no de. Man de Christmas ba nga ko na. Unang oray ko ba na nga itang ro kitang po ka gito iro ko panaya ni ra nga takara ngai na gek. Geng me mai sila dire gito yaki. To ba kanu ako na rabunga ko ragi. Ari me usu. Kan ari bon ko ngai duka. Ato na rik tuta na pokara na yun no temeo. Ito ukiya ki me. Ito mo ba ka ito ba. Sinakayangan dahil na pataman. Ano ko nandi ki ba nga na sustain gitu na pokaron temeo. King dari kin na ka nga yakanta ni kamko no bango ko nang makut. Ko na pia pantera gitu. Akan ya ska ka ito buya kan. To kana siro ko gisak apri ite ki temeo na. Ang iru ya kata ya ba. Naro kon danan pia kan giyak. Makana to siro ko ni tira na pia barto. Kita terare ki kangan ni men akan naroon na bena wakan ako na ko na ba irang ko ubun kaya taro no nagi stabo me eri ko kunya kina no ndari waka kaya ron de meu pe ngai ro wi wakaten kaya ngam mon din ko ya kanga ano ko nan ni kaya nga to kora ba ena market de ke to ena ra ke kana to ya ki market de me ka ko ba nere ke nga tari bi me do na ba to ya po ti kimpi ya na ko na ba ke nang ko kita terare ya onoran na roda igna roda ba tiba de music e ya para yo ade tubain ka ure ige no ngo ge yesa nga yusino ko na makaina e bona de men yanda kami nga ya re bona guro de na ya ai ka me ura gi no ko ni to ko kwai esa ngo ya ko re bibi da mane ne nang ko wa kanon de dai me kanon na ge ka ko ro ge angai ka samon nan din na ko na ka de
Eri pa ito pa in ton karikisan si ron na pa inagin bensin ano kugi. San kang eri Bang kurabi ko kaso na ko wag ito pa ako kantan ngayon. Kang ko tare ba nga si ito pa ikaw ngon kag puso na may ginero ba nga kay sa mga ron tayo na kang abon ko ako na sa bari didi bitag mo kano na do terari de arutini makina yang ko kinde mo ikaw ko na be metapong ari may mine lagi. Ano ko mine yo. Ana ko na be no wo ko. Ngay kwa ko nan kana tanu ba emus wande me ona ina ngari ke de bagi nais do bravo ba kona kasubu yo kona rage me on kan ke nari kita enoro bari karon mane nakina narun na kangata sate ino na pa nais nanu ge ani ge enarang takaro enarang tarana sino na ko ani ino re bari ba kona ni mon pa yede ni kari ke ya tau tiri ya na ko ye ai de ngari ngai rura ngasana ya ba nga ara pa kan kanu ate merinari king si baka tutan no de meu me ya dia ngai kan iro nda yo ngai ko na narana ba ngai tiritan meu rap tiritan meu ge ba ande kana kia ke banano sa tiritan meu tiritan wagi tiritan meu no dara de meu yo ano yo ngai baritan to wagi yesam ito ba kosan kaya ka tutan ayo mesin sinabun kana wagi ba ante na da mga yei rita gina bo teram na megin gan ning kai ko tayo pa an music ke yei dia na impact ke kita yei arona ya karo na kuya terin me mane ra kita ane kai sinagun giribes ke anaro na recover ba me mane na ngai run digi toro ra ren kai kuno ra kanon ya playlist ke o yunda gintu kunan giribes ke o yei rum kota ye pa kan very to wana proud ke ba kuna gere bo o tang iroi ke o kari betawa ba kan ko sa ba na iya kan giribes ke o ibon ba ya kan sa tayo dan ni na naron nang daw da maguri ako san pero yun pero nga angkay kan ko para to imen ang kay ko ng music di pena aki pen tawo di digin ya pun me una pendangin andi din na kwaro de amaro nang ko wan de betai pa ke bare wabun ko mini nanon lagi ako ke ba nga tugi lagi asa ke ba dara na karenta gi dara na karenta esa asa pun ngai ro ya không ngai no ni ngai da ya pun kamen ko na de sira ka ro da ya pun ko re an ko na re esto yo an ke ame na kamen di mora ri ko de ma ge o se ma ka sikate ni ma ri mu ya ke to ni ran me no kan nangin de ya ta de ari ro wa ko re kan ka boto ko mane ta ndani ne ke karo ya kanan gira na e mai sira ke karo no ngai si contribute da garang wari ga ngam no waro ko ba ko nga yo ko ko ba ko kari ko ba nga si bay garang me kanai ko rai bunang ano ay kai bun kukurin na no ko me kita ito ge mga seg de mai sa yana bun de rari de minimum nga de minutes bikin to wana ge ngari to ya pun kano e karo ko sin ko na ko me hangin tai ga ngai ikan di na ko ya mo ko to ko ta ne ge ngai ru kan ngai o flavor na do ta ne ko na ngani ngai re nanon kami pun de te pa ka to na kam din ko ngai kan ni ko na ngai o me kana ena guru na ko na mi anari na ko ya na ba ede kana nero na bande de angora nero na de to kana to na kaine sino ko ngai ru ai pun ta mas no mo stu ta na ya ba ito rin gina bun darari kang ya kata ya ba me ya ta ya ba e mo sirik ya ai kang ate featuring ru ai kang ya ta kang sita ka to meseng darari mo ru ngai kang sa ngai ada ngana anak kata ngai ba ngai ya ngai sira ri apa ngai kan kang si tutan na me era ba are there any upcoming projects kita dengan collaboration atau excited about kai ai mesi suppose kana kinte tai ai me ye kan au tapun yang wagi na men diri ga no ai anai au stapu pidi na kaya pon nang dion na iri yeri ta do to wona diri ko tori kitini ko darin pun sini na bangi okay ari ngai ra dumna na da ge sagi na do si free ge bar buni era ra ma ko ge ye ta beran mo yang ara ge au yun di terare ngadi tiri pantai ke wo mga bunda ko kaya tayo na ya nga si sirang pia kaki pa ben rama kuru ya sabun to kana ko yo kinno ba bun to ino ko ya ko na to parun te to bonga ko ra kinno me ya de nga ngi nga e si ka o banga yeri ke banga te poin ko ngura de tera to no ngari de giru ya
ane rita meu ye gitu topa ya kanga gitu irona yana makin dan gitu ya kina be kanga jaga yan yari niru me ye jaga dan yana ye de project skatian koroi me era ngau mau punya sirawat ya sini kita kan ngoi no saya ngoi itu hari anak kan saya ya no ya sekarang mau dari tunggu nanti kau tunggu nasa mai san air kau makuru ram mau orang kan nana kan sih nama kuri ini mau jadi kau yonda kan mau ngayan apa kartu dan era pan ayo tara gua ni kina itu dan aja sebelum nanti aku mau kan dan ngagin kayak ini nonton na napun asana pengon lagi narun kanon jauh mau tera ara asuna mau me de banaman de fisherman asana mena de kanon na pogi su nga ke no ko metan nakawa era pa okay era ba mena tin an motin era angkat ne mina yo de what kind of legacy do you hope to leave through your music? Nah, ngaino de ngada nama dari ya kata badara roi di takanda nang yon nan me ngairo tiba na kanan naruna ba anya naro ko tayan ngairo ha apa si dong ari kan si tuku kuri tera kana no romanya ko ba ti sa kuri ngaire di musik ada sina koraya de legisi sina kaskatian koraya ka bana su na urunga yon kan ngasi tuku kuri awan ne tapo ke kan saki konan gariken toya ada karena itu sekarang kukuri mesang orang bana do wayu karena naru na be aku kukuri asa ngai pantungan itu bangai ruwe dia katanya beri dia andin uru ge bangai ruwe dan king kan ka kukuri to ora pada kukuri to kukuri naru na odegin na ane to wana to ya motivation drive you ge ari kukuri ba kukaroy no pa ito pasi andi kita kapen pa ko na mai mai ba kukuri kana ko na kau kana ko na pensu ko na same spot ko na hindi tayo yun ka to tay ay kana pun lagi de kukuri rom ito pa ko na buta kino ko men number ko na ay de ngairu kana meron na katang-tang ngayon may music ito de nga rin pun meron kana no pa ya erisa nanonon ko ba pun kukuri ay ni kan mai gitu an pun kan orang na ki mai me pun kukuri na yung era pa kukuri at least itu na to kukuri ngairu wani lang iya me una pe ge guna bagi kara isun kukuri na pe esa raro bena samanan doro kuntu gina kan yang gue di what advice would you give to the young artist ge gitu menero community ge aspire to follow in the footstep ke to asa nore basta bo kam kagina man kan gitu opening ko ina beto ni ya wasa don da ni da to man kan nari asan kore me main gitu iri kina bam kam katutu gitu depende ako nore me dan tita yu ya na ko im gan patira ako na konan nang apakang amte akan kau ngau ngati amte akan diri kun jero remi na remi aisan no ngati na sila tekin temera na musisra sila nga bangko sarang ilmata ito pa si mina no okay no padara no mere dara ay ruge asa nga de terpe ko ngribe sino ko wa nga ke asi mo kuro mga yo nga apun to yeta sa ki bagi nga rana ki rana ki ay ruge ke ka pa ko na maganda bukan music tara pun the music no as long as kukunan kukure yai wakainin kukure mi ay ruge ke ba kana ere kinen kukure mi ito pa hindi taka ben spot ari ya kami tawra bu akana ko ngora taka tang mapun na kaya ito ba kayo gitar agi akay to kon maguri to ba ito ani ito iwabu kita bu na kon mata ko bareng kita mo to kon ben ka kaya angam din na ko to ba isa ari ko na ro kuna kinu ko meron am siri parente te ko pa aya mata am tu ke to am rano ko ari ka ay kate bo ay ko na pun kate bo pun lagi the beat the track ito pun sagin ne ito mga iruan ka nga mabot akita ka nga as long as ko to bo ko enjoy the music may kanta ngayon na bo ko kukure ko ito na ba ino amet di anda na akang nurun ngorao hasta bo me enang metate po ngate kan diri give it a go okay ngaya nako tay mekin ay
kata ya nuri kakayan nyumbi kakayan nim yai ane na ponde kinanun tayo na ri parengi esa ano ko tayo ko gimangi na konte be akora ito ko ya kata ba ito ba na mang do yung ora ge ano na yan ang natatan ba ko dagin nang kay bare kanaro na ba upon na gimaing yai upon na ki angim yai ano na to upon sagi katawam kita sagi darama lagi nan ron di tututun tayo kay gi ano uyang at beto tutu tapi tayo kana irokumo na no yai o teka kami ang tutu hapon tapi ang tayo ya flow hapon do ko na begi tayo wawan na mitiran ko ayang anto beto na ro ko de etang tang me orang me awe me aki te te ka ro oke ay awai mga puna ki orang me me waka te bo orang na ki aki am direction atau ni diri kemudian kan di tahun pun si tapi orang kau sering kau sana orang ada kainin di ada yang ini tetai gitu namun ada nang nyata tahu orang mau nang clear kau betul lagi nang tukuri ya nang korok nanti am music ki orang yang ini tukuri ya intai nak kau itiran ada tu nagi tapi tahu kan am pun ya intai gitu lagi nang kau kuri gitu bukan nang am tu neruru yon tu tanah tu tegar apa ina kau gitu kanuan temannya kayak kau ni namun the music kayu tegaran ako pa gitu agi nang nakoroy ki ngay ro na rin kay sebenarnya si bonsai ro kara musik kaya ngaway kan na bay kay ya kan naran na pa na nakawag yung mga ikan na aran na pa nga unguan na noon kan kakaya nga na pa sinakangan din na ko yan nila na yun sa ito ba di sungurang kay naroon na yun sa tayo sa kiro ko sa ko aki ako kuri ayaw si manangin to anabe yung ora ya kita ko kantan nga rin napunta pa nito anabe kanta ka gani ando ba ya kan naran na pa na nakawag yun eri pahin kami na kikoroy no tayo music kikoroy me to kuri lang ato na to ba inga kan ito tukuna ni mete na pasangan ka pasina koroy aki apa sama rap na to kuna ni mete girin ako inan koroy na bay bun kukuri na bay yate bay bun kapen na nano kawa gini an kati ki nga taka gambe ipun kukuri bay rawa ki nga taka gambe ri rawa ki debere koroy bay ya kan na me kanga yagi kinan na koroy kuna ito to kuna mete me kanga yagi kan wo to kalang teng na ko ya okay are ane ko dai buso to nga ri nakakurin koroy bay nairan tanga de sa meto nakabili na nga utete ni ko yari ko ng tete bukin na ba ginano kawa gime eno ko tete yaron uringan na naron tete meo meo wakin na meo ngukuri yes na korar ano bunti tarin na puto tarin na tabayan ni pag naga ano ni ka tabayan ka nga ang kwa nga to ka no no tabayan ina uringan ka tabayan ka ngukuri ay kapara ukuri ka na me ka andi ro ye ay ka na tata tirano kawa ka pusi segi tabayan kuna tangina suangnya nasi bahkan orang awak gitu way nah bawa nah I play with fun by kan kukurin lah gitu terano kan usira no ini esa era pa no to iramen kain sendiri nah kayak tu ada sim bus pun lagi esbanimen apa naruro ay kay nga takanta niya pa kuna nung raikin na to digi Begi to appreciate ki about the men. Naroon nararasyo ayo is the very sumumuskin na ngarapain tangiran ko ya tanong ara. Ay kanaro pa to yey once pa yan ko ya tanoran tayo. Ito ko nakasbon ska kore nga naroon na nga araw po marang si project dari si katena mo kulen kakayangan apon pilipata ba ko. May ito po ito na kita na ba kare kita tuta na kanako na. Hirap. Na de ay kay siguro meron din tumore ka buaw okay. Na studio ada Lulan production harap to yung temen to ama tang ay ati meto to koraki nung ora de panaya na kana tapmen de di ciboy me de ge de ge angin ada vera ro na yang ai ru temen to yo ang yang ati meto aro de music ro ya ge harapan ngare na sakina konan nagiuring apa pagi akena bangayo sakina pa konan darin ko ora to koraki naron ang kay ge Genarona pate mane te tangira, komilionia ko trilionia. Genarona pate teme mete pora, kotakia kia ne komendania. You got me mind go twisted, you got me heart mixed emotions, but now I'm drowning and I'm falling in your love. Loco,
Ah, yeah, she loco, loco, ay, loco. Ah, yeah, she loco, loco. Yakiri minte, aine, ay, si, basi, ni, kanayay. Mary minte, aine, ay, kona, tata, ningay. Ngana, ina, kona, kaba, yoki, ongaya, ete, kante, na, mana, si, butay, crop top, pena, te, tai, tai. Wenda, ningana, nikarai, rai. Loco. Ah, yeah, she loco, loco. Okay, rara ba kan di tujuan kan na ko ang siang ko kasi nako nilun tayo na mangora bungin na makain na dia. Tigora mo. Sky tahu tapi naman na napaintang iresan supaya mga ilan tayo yu ora kakatikiroy na ko ina inunun na nawakin ako. Ita ko nante katuwe ari temoy Petro makoron awo kibo na tibuin kangay. Kay ka mga nagipain storoy temening kami na ko. Akam na kami na ibukin temen na Nayaro yatuwa sa ikararoy na napay na ako'y ay kakokro teto. Sa pininsan na nga nakiratari na ikakokro o sa kauring aki pasinagsi kami na ibukin temen na merigi ibukin kamamuakin na rawe ay Yesu Kristo. Kampesin ra para tanong ora o sa mga po na podcast na rin.